beneran aku ri. Aduh. Oh. Ampun DJ. Ampun kori blenger. Musik remik kudu wa. Wong lagu remik metu nih secangkir kopi. Secangkir kopi mata nira buama. Harimau. Dudu secangkir kopi dudu remik baka kayak konon mah doer. Apa sih? Baka kon mah tabuhan yang ketek. Sisirannya metu. Idi yung kita ketek. Hai. Bangun sih. Iya, enggal metu buntut. Sorry wa salah kaset. Salah kaset ya. Iya. Warga kaya salah suntuk kaya kontol lagu remik jemurin aku kaprak-kaprak kuliu. Segala licetol. Ning cetol. Alhamdulillah Bapak Warsono gede milike. Gede milike Bapak Warsono. Gede bagjane. Gede bagjane. Madiake bisa teka. Bisa teka kini Bapak Warsono. Lamun ora krungu sing tukang syuting sing Rahma Production ning Bapak Warsono aja. Ning Bapak Warsono Pak wonge boral Jawa Madiak je teka. Iya. Sebenere mah durung waya teka kini teh durung waya mangkat. Durung sebenere mah. Ndak jare dhewek kontes keblain winginane aku teh. Oh iya Kontes bener. keblain. Kanggo ning Google ceritane mah. Kanggo ning Google ku jare dhewek mah teh jangan lambe kaya kenen pengen MC kaya MC organ mana-mana ka. Iya. Ngomongnya santer teh ngomongnya kerep di rumah bareng ngomong digawe ngomong santer yang lambe kendok kaya kenen urut teh. Beli lambe sorok ora lambe dhuwur nampar teh. Kubot. Ruwet ngampret ku sing angel ngakalane. Keblainnya mah semono. Ya toli lagi kana ki 17-an sira keblain maning ora kana. Iya kayak keblainnya temen rang ya. Sering teh Madiak mah sering keblain. Lagi 17 Agustus meluan lomba dari dhewek mah kaya kenen gua. Pengen melu berpartisipasi. Partisipasi. Labet. Sing ning 17-an gak kori melu ning wong negara ka. Oh iya. Arane berpartisipasi. Demokrasi tadi dua. Wis lah mangkonon be pokoknya mah meluan pendeknya malah. Iya kok si intelektual pisan. Iya intelektual kita mah. Kita meluan lomba ning 17-an teh. Ning gak beli keduman lomba sejene. Ari keduman lombane lomba mangan kerupuk. Ayo rombongan bocah ya cik. Ya iya ku niku jare dhewek memilih sing gampang jakori. Pinang kasih tuannya kayak konon ku ya. Sing tuane pengen sing gampang beli uru ari wong lomba mangan kerupuk mah yung tangane dibengket ora Iya, teh. ditaleni ya cik. Mangan kerupuk sauli-uli karo lambe. Lambe kendok kaya keden beli kena-kena kerupuk setel teh. Plak-plak. Lekuntur. Ah, pernah ya cik kerupuknya ya. Kerupuk-kerupuk apane? Sih apa cik? Pokat kita mah kerupuk sing delep beli uru lambene dhewek teh. Kelolot deni ya. Ya kuniku ngakalane akeh. Oh lagi kayak ning setot kah? Ya kuniku kudu kore ngakali lambe. Iya lagi kayak orang miyang oli seminggu kuno. Tak warakan nak deh. Diwarak kenapa nih? Tak warakan nih wong kene iki. Ngisin-ngisinaken reangku. Diwarak kenapa nih kita nih salah apa dosa apa? Sing ngisin-ngisinaken kan Rabine Ira lagi 17-an ku. Iya, gah. Rabine kita nih priwi sih. Kirane mau ora weruh. Rabine Ira sing aran Sewi. Oh, arane Sewi ya. Rabine Ira Oh, kan aran. kasuwon namanya Alif yo. Alhamdulillah. Kita mah weruan bae namanya Alif mah kasuwon. Iya, iya. Durung mula-mula kan namanya Alif mah disaweri teh yakin bledakan mamanya Alif durung terap-terapacan iki durung. Iki durung-durung acan disaweri ya gona wong loro ku sijian. Iya, iya. Ade. Rabine kita nih Sewine priwe. Ini pas 17 Agustus menjelang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Itu apalan wong emang. Caranya dek. Esuk-esuk Rabine Cici pusingaran Sewiku gendong teng semprot. Lagi apa gendong-gendong teh semprotku? Idi tak takoni nang reang kuwi Sun Sewi. Sira sing gendong-gendong teng semprot arep mendi. Heeh. Yang sedulur nomor kita sedulur tua. Ya jadi kan takoni. Arepan nyemprot ya Kang je. Apa sun wadon-wadon nyemprot. Laki nirane mendi sun. Laka je modar je mangan karet. Cih. Ijen dajam kita nakku. Orang ngandel si Rama. Jam itu miang nyemprot, pragat nyemprot jam sanga. Depragat jam sangat. Iya, entah nyemprot jam sanga aku babat galeng Rabine Iraku. Suraboy. Ceruk boy baru kopek emopat mabit kah? Tak delok ngaber yang sing
jabat dada sawah Sing aran Kopek kumobat mabit rabine cici sun barang jam 10 pragat ningan ya pragat jam 10 mah balasin pragat wi pragat je melu 17-an yuwi sun ya ayo je melu 17-an ta iya rabine kita kok ninggangnya kedumane rabine rama ning Panjat Pinang je orang ngunduk apa-apa sekalian beli gila-gila madek melune ning Panjat Pinang rabine cici mah punang Panjat Pinang ku bisa maneh keningan idi yonganan rabinira dhewean wadon ki ya bocah lanang-lanangnya ki semene-mene ki ana wulu oh rombongan sing kaya bocah jati barang sama rombongan Ilham ana wulu wadone rabinira dhewean ci ketek-ketekan karo bocah lanang kah idi madek sirah ya Allah barang dari bocah lanang-lanangnya ku Yusewi diajak nganggo klambi diambil manjat pinange perut je udah kon blegiran rabine range beli ningan kutangan tadi rabine cici ku kutangan pe manjat pinang ku ning duwuk ning sore bocah lanang-lanang wulu ya ada rabinira ning dhuwur tekang pedit ningan menang ta menang iya ningan rabine kita mah bakal Panjat Pinang menangan mung bene siraci kita ku sing dadi naas ya ki sing dadi melas ku sing berbes milirang Banyumatan deleng rabinira tekang pedit priwe sidak arep mudun mangesor ora bisa angel ya celingak rabinira dipai celinguk ke dia bakat celingak dipai celinguk ke iya celinguk rabinira siapa jari rabai cek lah cari dewek mah pengen mudun ora bisa angel ya mung bene wis nggo radio siji oli radio ta oli radio pengen balik gawe radio teh kunku kaya menangan ya dek semana dhuwure kaci prorodan beningan alah rabinira radio mah kenceng digepek aja kosi murah iya kopeke kari ning dhuwur siji rabinira nangis tekan ngesor kuci bari lulur suku kah bu teman kematek tole kopek kari ning dhuwur ningan dadi rang tak takoni wisun kok nangis nang apa ikokong je kopeke kita kari siji jening dhuwur ada akalna tadi kita met-met yang jadi tak segrok beli kena masa kentu gajak wedan mah kurang dhuwur anak bocah semene-mene telu gawat tepel langsung tepel akan kopek rabine wacici di madyak mah tepel pletok terus murah ningan si kopek iya kopek rabine aku kena maning murah ya murah alhamdulillah dipasang maning paling anak kote winginane mah tak biak tak deleng kopek rabine yang pentilana sanga semene-mene iya kayak jamur kayak ci pasangnya mah pating benjol kenang ditepel ya dia iya masih telenges banget madyak mau gila-gila jare Bapak Warsono kok jare Bapak Warsono karo Ibu Warniti iya bahasanya kan MC-nya kan Jana Roro iya anak wa Madek Jana wa Cici kudu sebenernya lamun Badek kan kudu pinter siapa sih jakuno penasaran ya Cik penasaran dengan kor Bapak Warsono nek mau ngerenge lagi orang mut apa ngerenge lagi dugal ning lebene dewek sih dugal ning lebe kita mene kitukaran karo lebe dingin rang mah bisa nek sira nukari lebe pemali Madek lagi esok ya tanggane reang ku ninggal barang anu isi ngaran lebene reang maci ningabakane ning wong ninggal mah telat bae kari bae sampai anaknya pada nyewot anaknya ku ya Allah yakin enggal ning wong ninggal kaya konon telat beku bahkan ning wong selamatan sidik bahkan ning wong kawinan tepat waktu geli ning wong pegatan tepat tapi bahkan ning wong mati telat maning jadi ini disewot ning sira ditak sewot dikenang reang tok bersih lebeku lebe mah orang ning wong modar bahkan ning wong modar mau raning di telat bakal lebih mendingan lebih kene kasok takoni anak bapak lebih beli nih kene pak laka wis tak belani kita mah bahkan ning wong mati mah telat ya buktine bahkan ning wong kawinan mah lebih jam 3 dina Kamis tanggal 18 bulan 3 kita repan kawinan tepat tekane jam 3 wis tepat bahkan ning wong mati ana sing alasan lagi ning sawah lagi ning Dremayu mene ya tak jelasna dikit ceramah
kabur bae tadi nek ini beli jelas-jelas. Lama balik sikene tukaran maning karo lebek iki. Misale cici ki lebih ki. Iya. Cici tadi lebih. Iya. Mate karep kawinan. Arep kawinan. Serok daftare priwe ning lebih serok. Kitane sing daftar Sira sing arep kawinan. Wa lebek. Nah, Kita madek. ya arepan perlu apa Jede? Arep kawinan wa lebek. Kapan cek kuno? Tanggal 13 bulan Roro. Dina apa? Dina Kemis. Jam 3 sore. jam 3 sore. Heeh. Daftar ya. Iya. Jam 4 durung kosi jam 4 jam 1 kawis teka kita. Sebabnya apa? Sebabnya Ana tulisane, ana jadwale, anak daftaran madyak yang lamar. Heeh. Tuh bisane tepat. Tepat. Serok lamun madyak arep modar ya. Heeh. Kita lebih nih serok menia. Serok. Wa lebek. Nun Dek. Sukiki aja mendi-mendi ya. Apa sih? Orang arep modar. Jam pira? Mau nggak sih amit-amit sih? Jam muda dia aja nyalakan lebih bakal mau modar. Mana ke orang lamar dikit. Coba arep modar ya lamar ba lebih. Kita sukiki jam sang arep modar. Aja menti-menti jam 8 tak tonggoni ning lebih. Kalau arep modar mah denteni. Iya sih ya. Gak dia hampir tepat. Tadi bisanya telat bene mah wong mati mah dadakan kabeh sih ya. Bakal wong mati mah dadakan lah kasih ngelamar. Ya wis kok kita arep njaluk maaf ning lebih. Jaluk maaf ya. Iya. Ku, jare Bapak Warsono kongkon badekan ku. Pinter siapa wani beli? Yang orangnya goblok. Orang ngerti badekan sih kayak ngapa? Badekan ku. Iya. Contohi. Dicontohi tekor. Iya, bakal Singaran kue. badekan. Iya. Kode badekan ya. Iya. Dipai contoh. Acarana contoh ya. Majak kuru wong nini. Wer. Sing lungane bengkuk banget. Heeh, wer. Sero, priwe kaya ngapa lungane? Onon. Oh. Aduh, beli bisa ngadeg ya. Iya. Ngadegnya pas semenak ini. Nih. Iya. Baka wis bengkuk banget kok. Baka turu priwen. Ngeringkel kayak ula. Ya ora. Bengkok kayak pistol. Ya beli mengkonon. Kayak orang. Beli. Jengking. Iya wong turun jengking. Gusi. Ora bisa. Ora. Bisa ini sing bengkuk. Heeh. Baka turu priwe. Iya. Merem. Iya Cik. Merem. Ya merem wong turu mah. Iya ngedak merem dak. Rapine rang turun bengkok be turune merem. Ya kita ini takutnya priwe. Iya, Bakal turu priwe. Merem. Merem. Di maning ah. Contoh maning. Iya. Majak mah dicontohi kabeh bae pegel kitane ah. Iya sampiran jam gelem badekan jawi semong badekan. Ya. Dicontohi siji maning. Iya. Majak mau kok ngliwati dalan raya nyupir ka. Iya. Weruh beli ana lampu merah. Ur. Paham ning lampu merah. Paham. Motor mobil bakal tekang lampu merah kudu priwe. Bakane lampu abang mandek. Manduk kabeh. Iya. Bisane motor mobil bakal ana lampu merah kebior mandek kabeh kena apa? Is, anak polisi nih. Bokatan kutilang. Kutilang, cak ketilang. Iya buat ketilang. Ya ora. Iya. Sorry bro. Bokat tabrakan. Dia bakal pengen aja tabrakan menyimpang. Salah. Ya salah. Gue sih bisa nih pada mandek kabeh nang apa? Bisa nih motor mobil bakal ana lampu merah kebior mandek kabeh. Ya kenang direm. Iya. Nang direm. Ora direm mati lampu merah kun maning ana siji taruhlah 4 jejer lampu merah kabeh. Ora direm ya nyerarak bae. Sing gampang sih Sing gampang bae. Iya angel kue mah. Jare Bapak Warsono. Padekane wis dipai jawaban ning Bapak Warsono ki. Apa coba? Jawabannya curut. Curut. Iya. Kita nih jawabnya curut. Curut. Sirane takone apa? Terserah kita. Sing penting jawabnya Curut. sedene curut. Ya salah. Bahkan jawab curut Menang. Dites. Bisa. kecil. Bisa majak bisa. Bisa kan curut. Ya wis hari bisa mah tembang nganggur dia. Jawabnya sing rosa atau sing ngelon? Ya sing alon, sing rosa. Priwen. Curut. Nah, Ambil oleh duit. supaya oleh duit. Karena dia Uri anak dia Nang kursi ya nang jaluk kursi siji mah. Uri anak dia Jaluk kursi nang. Asik Jaluk kursi aja anak nang. dia Jaluk siji. Iya ngisuk kita dadakan rang. Serok. Siji de 5.000. Majak 5.000. Iya rane main. Kuis, lah apa kin mah. Duduk main. Tutup.
Bapak main mah dilarang sih. Dilarang ning pemerintah. Nontonnya bocah cilik. Ya beli main kin mah. Kuis. Wis. Ya wis hari kuis mah. Mesti ngeling bae kita mah bangkel bae ngajak semua. Cil kader curut. Bakal jawab curut. Oli duit. Oleh duit. Iya. Tapi sing rasa jawab. Curut. Nah. Bisa yo. Oh, siap. Siap. Ki, sakin kan majak lagi ning Curut. Durung. Yang wis weruh. Durung. Wis weruh. Kita ada durung takon. Takon dikit oleh jawab. Curut. Bisa yo. Siap. Siap. Majak kan lagi ning pawidean. Heeh. Ning ngajatane Bapak Warsono Ibu Warniti. Pengantene ayu-ayu. Heeh. Ganteng-ganteng. Pajengane ayu-ayu ganteng-ganteng. Ari Bapak Warsono. Raine kayak apa? Jawab, Dek. Jawab sing Sing rasa sing antep jawabe. Ah, keteng bae. Omong. Bokat beli bisa balik. Apa sih? Kone mobilnya dikempesi kabeh. Kadang sapa? Nangang ponakane Bapak Warsono. Bisa nembong. Ya sirane ci mene-mene dipanggilin Bapak Warsono orang masalah ngakai gitu. Tadinya jawabnya apa? Ganteng. Ganteng. Iya. Ya Allah, tadinya mati kesalahan jawabnya. Bagian. Duitnya kan gua sapa. Kok Alhamdulillah. ora korup gak berobatnya gede. Wis kita mati oleh kanggo tambah-tambah tuku bensin, yakin gak gila-gila. Maning beli. Maning. Masih ada duit. Maning. Ah, iya. Tapi aja nih tuan rumah ya. Oh, saya jadi tuan rumah. Aja Bapak Warsono. Saya jenis baik. Iya. Oh ya wi. Yakin. Misalnya Sumpah. tukang piano ini kayak apa? Curut. Nah, itu memang tuan rumah. Iya, ya wis maaf deh. Oh. Sirama beli ngomong nyonganan. Oh, bangor. Ki, Majak urus beli kapal mabur. Bro. Wah, nang dhuwuran. Sepur urus beli sing tawa banget. Bro. Tawa banget sepur. Mobil urus beli mobil. Bro. Paham kabeh ya? Iya. Kapal sepur mobil paham kabeh. Paham. Ari wong pawidean kabeh kiraine kaya apa ki? Ah, iya. Ah, ada si kepet di bata, tuh belat. Aduh. Ayu-ayu. Ganteng-ganteng. Ai. Ide nyebot. Macam-macam yang bogal. Tinggal dikeropok, Ci. Ai tadi dia jawab apa? Ganteng-ganteng ayu-ayu. Ayo. Iya. Salamaning bayaran nih, Rom. Bagen. Kita duitnya gua sapa? Goraimu. Alhamdulillah teh. Curut tembus ya, Cik. Tembus terus teh. Harapan pada melu pasang curut beli Kang Teh Ayu. Ih lagi todos bae busuk. Gentenan waya boy ya. Uduh, kok si boy kaya lemah. Kadran raya kaya lemah walet, bekatnya ngajak lemah boy. Aja rewel. Rai-rai rea. Sirene pengen takon. Iya. Kita sing jawab. Iya. Jawabnya apa? Yang orangnya lagi marah nang curut. Tadi nih Ya curut. kita Curut jawab beli. Iya. Kita sing takon ya. Serok. Nah. Curut ya. Iya. Pertanyaannya apa yo? Ayo. Pada baik deh kakak enter ya beli. Hihi. Gini. Alhamdulillah. Ayo. Balik 5.000. Banyak mata nira. Bisa jawab beli. Sirene takon apa teh? Durung. Iya. Durung takon durung apa ya? Tampak tentung ngebucok. Kita nih takon dingin. Takon dikit kita nih jawab. Takonnya priwe. Ya terserah sira. Ada teman ya. Sing rumit, sing angel jarak ori gelo. Cici. Non. Lagi ning pawidean jati barang. Jati barang pawidean. Balikin numpak apa yo? Coro. Mobil. Tuman bas kita. Mobil. Mobil apaan nih? Ngira main numpak mobil. Ya aku mamiange numpak mobil. Coba be. Curut jawab ngambil duit. Iya. Kok si angel-angel teme. Orang latih disiram adek sirah. Ah maning tadi ya. Maning. Iya ke duit ya. Ide. Angger jawab curut. Curut. Teh ayu teh pada melu pasang curut beli ki. Lagi todos terus. Pertanyaane ana maning. Mungkin ana wong putus ki. Ah iya serok. Cici. Non. Ira roti rapi. Ya lagi dudaan tiap selawas.
Dia demenan. Itu lah ngaco. Melu demenan nek. Melu. Endi? Kan yang gurih kan yang makan koran nih hari ini. Krungu. Ya krungu udah hari ini orang budak kayak kok. Ih. Raine wari ini kayak apa, Cik? Corot. Ih. Lah ka wedi-wedi ne ya, Cik. Ini bayi dici sih kalau buat ini hari ini. Heeh. Buat mana Gusti Allah ya teh. Iya, tukang main ga. Alah sira. Ayo takon apa mana itu seru. Kabean Aja doso sira kuntok menyewot. gegeman. Entok menyewot sira kuntok Le, doso. beli panyewot masa karo adi nyewot. Eko memang nyalip. Ngajak mah doso. Le, Yakin gegeman. kegeman. Iya, Segegem. segegam. Uy. Aji timnya kemek. Setan. Kita mah segegem ku akeh kena ngapa sira nundane siji. Ya salah ireng gegeme akeh. Di. Wong gegeman gegeme akeh. Goblok. Penting mah gegem. Sing penting mah gegem pirang-piraga. Ya wis terserah sira cak si penting mah sampe curut. Corot. Balik. Wis kena kita kabeh dicorot. Cici, Nah, Ceki ana duit setumpuk. setumpuk teh duit cake. Milih duit setumpuk apa milih curut? Corot, wis corot. Sebabnya waktu kita corot kabeh ga. Alhamdulillah balik kira. Eling-eling gua ngerolok adus esep. Dicukup siapa teh? Batik. Siapa sih cukup duit? 45. Dicukup siapa duit teh? Itu. Hei, duit menti. Iki lagi dihitung. Kenapa dicukup? Cari milih curut. Sing jawab curut ku menang. Iya kita kan takon. Sing ora jawab curut kalah, kenapa dicukup kabeh duit? Gua kan ada setumpuk. Ditumpuk. Milih setumpuk apa milih curut? Curut. Dia si Jini milih duit. Kenapa kita milih duit? Angel temen komo. Kader wong loroan mecing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian rombongan ibu setan itu tetap aja. Kenapa sih dia? Rombongan para dalang. Ini tetap kapung loh. Ngali, ngali.
tangga bebener jangan di awal bengi keluyuran balik esuk cakeme mampu inuman alasane diu aja batur menekangan pegat bisa sampai wis entok daleke ulah terima bukan wis lagi kudune balen maning agar kaya sing tinggi agar baik selalu nyiksa nikmati hati sedih pengen isi bunuh diri riwet nasibe sing ditinggal mari ora tahan yang kening penderitaan nyawa sampean selalu ugalan coba kang maringi nume lan ugalane ingetan ning kemuke lan bocah wis gede-gede pegat bisa sampai wis entok daleke ulah terima bukan wis lagi kudune balen maning agar kaya sing tinggi mabuk bae agar baik selalu nyiksa nikmati Terus dibendong. disedih pengen isi bunuh diri riwet nasibe sing ditinggal kari ora tahan yang kening penderitaan nyawa sampean selalu ugal-ugalan coba kang maringi nume lan ugalane ingetan ning muke lan bocah wis gede-gede Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya atraksi tadi maka berakhir pula perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kekurangan baik disengaja